You cry na me person can call friends classes. Apathy. What was Mediterranean friends South Africa? What was the Mediterranean type of climate? It is abuche de pepe. Tabrafuna ba hono no mu hu niam e wo kro ni so no. Na omo ya ni se o be fum omo niam na fa no be fum omo niam eni e pie bifo no ko go baabi. Na nya re o se be pie ya bifo no etia no. Wo ko gu so weto ho. Wo mu ye ho te se abuche. Bifo no ko wa na ye kukrini ho. Ko ye adwuma ye asem ye tie kurum wo mo tom krom ne ayo mo nonko slaves na are ho broni timi ko fa bibini no ni nyinsan ya no push no ato aside eno na abrantie trase na wo sha no eno ohun se sadie wo se etese ye kutia na wana betimi asori akoatia chese ye nyina ye adwene ne ye kabo mu ne ehun se apati no enye enam sabrofo no mo anjua no nya ne nema de ko mu kro mu nti no na om de wo mu nti je eno na ma Mandela was solitary ya no okwa okoda prison 24 years as a sen no apatenti no ne ya kan se na ye ntase aye adwuma poko kakra ho enti ya momode ne yan kamomu wo mo kamomu na odo ne ntase emra ho o se sade na wo mo sosia Ghana for yo mo ko South Africa sa ko nso for ne wo mo dawase enti no ne ya kan se entokwa mfa hwe ma ekroye ene hia Raspalona my lady, Radin Yakubu and San Shroud, your tossing me. I have to say, I dear lucky to be a kind dear to say, your papa, Fabrondi, dear, Bako ye, Bako ye, any Pemuni, Mudu, maybe I am one part, Sabin players away as Antini, where you ceremony, where you say, Yana, and moi, Nemo, me, and I can't whom my Mojabako, and a dinny per more for Sunny, and Tian, I can't whom, Sadi and Walker said, Jiramoa. Ekra ne krama ekra no omoko hu bom sa na se ne checheman so eko a omoko hu bom enti mesere ba ko de eye maami a wutifie be sere sebe wukunu ma ye wo ma abawa wutifie ye wo ma sa na nkrofo mutifie ho so wo so ye wo ma ka wo mu nyina bom na ba ko de eye eye ba ko so eka bom eye mu a sade mpanifo aka se prae wi ba ko a na ebu na mo ka ni nyina bom anya da emu eti drum bi a enka bom wo nipa mu no ya na eboa nti nyina enka ye humu ma na di ekade Yakobon hira wo aha odifo enko malady we di enka bom nti kwada me enko enim enka bom any say bra wo be kasa enka bom any say because aso no ni nyina no ya bontofa on say enka bom no ya de eboa enanye wa wata ase enanye enanye ne ho asoa onye wo so me say enanye se wo ya we aha eti enka bom ni enye ba ko ni enko ne beboa piao abusuafo ye ba sesi a ye case watenase owura Ernest Lawson dunkwa ene ye maame Joyce atiemu kasoa o mu ofia asemo kai bipa choma e videos ni ready mo fantum ye nkai ho ye free case na case we ese e ma mere tententen na ye hwe 15 na me warrior Bible friend Sandra Edu okay todo na friend ma abena a ofi odobin esikumo odobin brakwa esikumo odobin brakwa one ofi na PC appeal for the krom wacho ane 2016 ana mleno ewoba na awole chino na watchimi ensa na ofim aw ade NCS wacho ane NCS na ofim na eye no totoye no abushane mendi ni enti after eye na me ade wanye ne ho ade me ho wedding wedded wife okay enti eye na chidi na abushafo enemy up and down sana me attention foul wacho da bi ase ho ya mo ho akonya na eya ho kafa enti ye yeri na me imagine said meja akwala no na sa ta akwala no say let na akwala no 4 months se peche boychoane na abusan de akwala ko sie de abusan ye na adwin said ye ntwa so bi ko abofa no sa ne ntwe no ho manso nti bi twa so bosumi bia se na eja be ya abofa bia de ne nsika ko ne nyoma ko ya makwan so me kira de nti ya makwan bia me ko sha abofa no
Akonya 3 years no. Ya da Because na mama de abafra no mase. Ya kai ho. Ya mama no ha. Madam Joyce atie mo mpacha oba issue so your Bible Quran e be focus ya ni snap dey na ope. Oko ya so le dawro. Adumo. Pejai. Bodi ya me. Me. Joyce atiebo. Ikra Bible. Ikra Bible. Sa sama me bekan. Sa sama me bekan. No kwar. Me intro. Onyame boa me. Nyame boa me. What day in court? Busia eba. Abrante ne so aba. Pacho bra anentra. Los interest. Obeba. Minimu de me ye pa. Me pacho los your Bible Quran be focus ya national popede. But on Bible. Also kwa ya so New Apostolic Church. Yo. Peja. Bodi ya me. Me honest. Mikra Bible. Sa sama me bekin. Mikrotrodo. Nyame boa me. Sister Raman Pacha kola e kan ho asem no we. Pacho we chiho. Wo de ne bai. Pacho ai. Good. Ebusuafo ye ba sesi a na enasem we ye be hu ne pomasibre na sumdue aba oman no mra wo. Se oba me bi no oba bi kowo a. Na se oba no free mu a abrochire nyina e wo ho. Bema no modam wanyale ne ho oden a ono no hwe ne ba nana no oboa ne aha akora no na bibia nso nsi kwa ebia ye maami ono so won reason nti a wo choose anamon to ono so ye bema na kwanya no wa kire ne diem na enyina ye siginaye e wo show yi so ansa ne asore ebusuafo Mama's choice and ye can for the ma will be biada. One more mackerel, fufu mix, palm cream, na a papa premium gary, dear. If ye be here be 0244 254 202. Give us P capsules. It says the Unipedria, me pacho bema wire mere wakata soju wenye, ujunsa imuya uja. Give us co capsules be 2 am team. And we see yadie, Bomodia so bejo dian one. Give us a bar mixture. Typhoid when you want to mini dino. A sab bojuma to say mean booster. And so at the amount. Na jinsi any pini the unboma capsule sono. What to yadien in say 0543 222 470. Ba jam for ba. Or say a ring na a big shani. Kase muspina koyana. Uko to j. Wabetsi ojo wenye unsatia sensene afi krobie 2 ono ebemia ma na wukra 0244988004 chamfo ba si aribe gane Lester Ghana yenkase pad de enwane yas ye we extra long heavy flow any minti ye de bag show mu any yasancho pinty liners 0501 390 337 Gentleman Dental Clinic or ye placement scaling polishing or halitosis obesisi edi amount obesi usia obeho ye wabreport junction ya total filling station wechi 0559139582 TIME a time malaria dro tatashe wanu ato akokete so awona time HA2 enemu sayade nyina da bropete mampele ni krodo so ensawagu ni pedua 0244 417 669 Lawson Beverages Company Limited yakso apeti Lawson aba delay my capsules ama mema mo piafo baby a obewura bia enye na 0248619999 Oboyeba and Medical Research Center wakuma kinkimu ya juma kakra bia na wabre umoja na broso stroke akwa to them who kidney disorders me pacho preka se powder bois emoba wa wo fufuro nya nufusuo afei eyi ovariances anemic umoja taria we ene bebo atumi di gunsuom so hyem enom ema ho ye kama 0249761508 tete natural spices enkete we diaba we ye akokomesa garlic
Any akakaduro ne yɛde abɔ mu. No monosodium, no artificial colors, 100% natural. Obaby here be umukasibesham 0245 580 957. Ghana growth a juma wo krom ufio 15 kopem 35 me patch of free. Ye now TVET is an juma de chianso and a extra war no when ye juma ye 0308255775 Lamfi 19 countries Africa and I would bet me as in this car yento sheme pacho USA UK Canada and also zero transaction fees fa ufuno nabo promo code no Sompa na fe key point udem una wo krono where you slim and fit oba ubesi sheyi uni pedriano kase amroso ebeye afri ho wawo na waye kase a ana ukoye surgery bi na waye kase ne pese wo sotia eye slim and fit ye maami gifty auntie wawa hu temakunkum wamun yedi wom yesusudua wafuru ayekutu ebetwia masrade ni nyina nane kama odi ane so okumase a obefre 05 36 72 39 21 05 37 53 56 56 na yentumi emwa screening Zien Naturalist Clinic what the health screening eba wo frase efiada September boswe de to so aduonu ensum enkekane 100 cedis o se wafa o hyew no wama wo enuo obere screening bi obehwe nyadewa bi ti se stroke asthma ulcer and afa infection diabetes be man wo ba wa ye mere wo mpam oposa wani kokopoma woto a we de o se kan ho 100 cedis pe o hye ni nyina de ama wo be hu ya wa shama tutu ka Christian Village and cry afa old Ashoman junction wa Kaswa Tuba Mama Africa Junction Kumasi Etimetim Lumba Junction for 0246 594 117 me pachonko computer so get imbra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Now then, I want to why stay for Sano. Eh, no, Jama wabre. Akos, send your men, send me name much shemeno. A moye titi. Means me sorry. Who name one? Me free jump by and me catch say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbian fan wakoda. Me hu yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam fukofimpo catch me say. You work natural hair for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wuko jene wapo na sorry a who complaining no sa wonum 3P a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo manofo anasa nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atu 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024 89 and 020 100 0021 Yes, clinic.
na utu bottom there and I open back to her. You open the aperture of the last day open where you be the allow now to us there. It's not a bishop. Nana, I'm yes, so what is not an bishop? Hey, when nowadays, oh, I'm here. What's the Abyss Plaza? Abyss Plaza, the one of the people, your best, your lesson, your people, and what am I have? I'll be higher tobacco, yet told me, yet on the boss, your baby, I say it to us on one yet. Who said I'll be one by a mistake? Abyss Plaza, yeah, one of them, number here, 0598 585 219, and about what now is here 0554 304 135, and then the Amazon number now pay as well. If you want at this year market, so yeah, also at this plaza, then you're too smart and it's free. This is my secret. Give us P capsules. Herbal, I want to confirm. No one to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no national bottom. Where you from? Then I found upon a permission that Chiamua as a new no. Nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, I ran the wall, swore. Cold did do nip a dream when in our posa a mamma and my winja would name you. Wouldn't give us cold capsules, so go ye free. Lawyer, give us cold capsules. and I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do, Cronquan, Efa. Give us core capsules. A painful about time, one more menu for an inquadawin if you do me no come. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techima Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Yay! So for mommy, and that you miss me.
And if what say, such as should be a penmoja to do one, that didn't show for. And I said, it's the so be Then person can say, brother, pick your form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize pay we a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, pay 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL for number 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin de be now just the divvy no one propose mamma Nebekesha. For my dear mamma. Hey, oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Ya pebia ni amapa wodi aduampa. Enu ni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji edwedi nkratwe atumu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waji ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so asan gina tumprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan obi bia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight. Seba animonyam eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nepatichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why ena obefia bon samrani. The one, the only Lemfi. Cheodofo UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and App Store CCA. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia. Akia, mi fira knew. O wife knew ho fe pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. She, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia. Efia afo manya tipa tomato mix. E di yestu e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wan. Me popo bia moadi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special nti. Me now for marima at down when you know that set one for the Yabiani. And that's some culture. Or body tipa tomato mix, a Yabiani, now a whole walk crab dibia. At one tipa tomato mix, say a Diana pa and yapum do here with dear. And yes, say, would it be by your Diana? And yes, sir, a bonus of that form, a boogan adjust. Upa do afraid 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA aji ejedi nkra to yatum.
Usisi na ya uya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo okunwachi ena ya uya ana wudi achina wunya no aduro uti tubi paiwa ma woya wo hwanye yi adwumayedi brafo ama waposo ene udompemu nyina ya uya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital wa yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu ye gisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa homa so 05587999990 anase 05587999991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora emba biem Oma de share nyame ahira mo ya mmakọ abadofo edi awodai yantin free hotel na afi enko ma ame ne ho wei eye uraye dokas asamwa opon odi na woda na ni kundofo na ewehye no soro nyame ahira de ma no kwan sonkoso enko anim wei malaika abena jamfua odi na woda Germany Hamburg ono so Alex Kwame Ntwi Germany Hamburg ono na ewehye no ne dofo o se na wodi wa wodai onyame nkoso ahira na wo ma numu bebrebe we haya pages ono so medoma Rabi Sompa TV ena marketing ena o wehye no Deacon Emmanuel Buampon ono so Shadrach ena ewehye no happy birthday akaminu obaba ako ena meba Georgette Frimpong majwa ene ono so edina oda aka Mr. Hena kwa ai ofakito ni o New York udina oda ne so nyame shira kwan sonkoso edemano ena aka atama ame so ohini ni fan club London o kan o Hackney London ne udina oda wanya 50 years oba no ho fe pa so nyame shira de mano kwan sonkoso fe yanko yanim aha madam Urama emi se aha ayi ni mami kensu nie miami nua mafio awo America mafio kosiodu fi ne dofo pani ene mami ke odina woda kosiodu fi ni kun of akeke se omudo papa onyami shira yo aha onie Richard Mafo di gangas minu ya penny awa chimda wota ode pride to me son onie diganie achimda wota me bra penny me ya bai wo se menye to ode pride be to me sen ya me sin ye tuntuma ati fufu atwie amana ya wa digan bra ya tutura sam ne ne den no oda hensam aprosifo keka ne kakra on se ne digan sama ya baba weja wo o mo fani to so tiene wodi na woda na no pay na mini obegi friends this time na blade ga wodo wanya 55 fani photo bra so ni photo ajirem ko ta ko twani bi he tiene photo ni atwa no ene di ganga so betrend ye duru kosovu onyame hira wate o ma akwatenten na o mama ayiwa fefefefe nyame eme yanware wale wom na frefra o muto wura ansa na obewu a wawu hip 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 hooray ante Urama me pacha wasi waba okunadu we one oba wo akola ne bedi ho wasi afiti epu besi sabre wo hu ne ba baby a wotu di akora ne tu ade na ayesa ma pacha wo kasegu akasem pacha ma pacha ma fa bu apaye na mde tu fi ho dobin obi anim se beto fe cha metemase babu me store na metho na masi yako asere the court our court we bu ami mako court me pacho mu bu aye ne kan hihye ne se akwala no onwa ne papa ho mo onko school mo makwan a onfa ne mbra na wo bu asem no na eba sa no odi hihye ne so
wasi masia odi so me won chirem asa me pese me busa na wati won afri ho se bia wa ani so odi so aha enti court ka say odi ne brem me a on fa me fan back na masi kan say wiase ayede enti ase skasema ayede enti so odi ne ba judge no on kan just odi ne ba me so me fa ne nko na judge no na che so odi ne bre wo na akora ne time so a so no be ba be fa no fa wa ne bre no me fa ne bre na judge no kan say sa asem no de eye wo na wasen muntem asem ti monka enti se wo de ne ba na wasen ka say o tu me fa na no wakofa wade enti odi ne bae no me wo hwa na wo bubu school no na masi frem say o course bi wo baby enti on tumi fa on me fa akola no enti me fa ne ma me ba girl no wo me nchen no fa no nko na baby a wo ni baby a na wasi onemu wa kro no me wa wona odoben e no no so wo he wo du nkwa okay na me ka kire masi say ekwan ne esi e wa no me fa ne ma abai wa no enti me mankasa mesim na me akola na bread na mesim me pese ntukwa besi bia na bibi besi wa koto ebu enti me de akola ne si me so me de ne bread me de ne command wo dunkwa na me papa ne nana bi wo dunkwa ba to adanse enti mo makora ne mla na nipa nsa akora ne waba nya me pese akora ne me ba ne se akola onim se be ne ma me afrim da bi na se yanka firi masem bia wa nde e mo so ha but se be wi ase be hu se wadi no crowd na ba da bi e mo sa asem bia so ha da bi enka no kore nko se no de wadi sa nkomo na twam ti yanko ya chi ti odi to aso enti me koe me kodu no na de asa na me ko papa ne nana na wodu nkwa no me ko dai enti ade chi anapan be say 8 o'clock no na mesim na say one minute we din kra wie say me de man no me fio tum na din kra wie enti me nam kwa ma me ba na me masi frɛ me say ma course wadu na mso ndra manko go to your father Chelsea go to your father aporutu no husuro ni papa ne kora say na dwen yes na dwen ye bimpoda me a na wo ni papa wo dwane papa wo beku no Chelsea jaisa na me no ye mpoda ye bra ati mo ayi mane nkore se ne wo fo no se mane nkone ho na wo hu bi da sa kola hu ni papa wo dwane emma ye besa kola ya adwana obehu ni papa ne da ne bronsa mama enso ene wo su edane moja emremu no ne papa ne be hwe ne ba tiene is better se obeja su tum kasa ampoda na bi tum kan ye be dem me kampa wo njimindi ni ba de pa jo bra kan wanu tum di no nkasa Chelsea wati minsu ai omo fe menye sa ada na wusu mensu Chelsea ada o papa bebo obebo oyiwa aka kire no so no papa ne bebo no oyiwa ema sa de ne ye nya yo yenya ye ma ya wo mketumi se o mkire o papa obi ono ne baba ko pen wo bro na eden Chelsea but you say we radim say me maka bibi a kire mami en kasa o de kasa madam o de kasa bla mami kasa yetio eti me nam kwam na bra na frame say bra na frame say Marcus word na so afiansa me ko eti me kasa no ka say me de akola no ko ye no anadwi we sua ni papa ene eka o ka kirem sakola ne su we sua na so e den no we su ase ni yefu ya ne ya ni yefu ya ne ya na so ni yefu ya ne ya na mtikem tinyamba na mkudua nti odno ko hospital ti mkudui no na me friend pa na o ka say odno ko hospital na what's abofra no or build osa na so or build osa no say am first be 1 year ni
or build us ma I say asemono wa ma ade no I say yakoye boring bi kakra mai de pese ye hunu ni say court ayen hihye sama kora ne nkone papa ho o makwan a onfa ne mra o se na papa ne di mra ne so na ode ne ba until so sika nwaye den tie ya won so fa ne bra ye pese hu ade kode esi ya efri epu besi sa brebre yi ohun ne ba eno no de ba na mese aba ye no on ba this time they say time be bia na kola ne so ate ni puta ne kura mi enti abofra ne ba ye no madam kasegu akasemu ni oba ye no oba me chen from April no oba ye me call suadru me ye banku na ope banku na nkroma pa ti me ye bi ma no enti bi ba na me ba na ka cham say chess we sua na already so me kofa Chelsea a break ka cham say ondi mako ondi akutu na say ondi mako ondi akutu sen enti na me wonwa ondi mako so bi am so obedi osa de osa phone ni akutu ni mako so no ka cham say me kofa no fi honam de na ba aso ka kire me ma Chelsea ondi mako ondi akutu na say ondi mako ondi akutu na ma to my dream am de na ba bubu school so se ne papa nso sa fosu mana me se court an se me pesa so movement baby a wo de ye den na wo de akola na epuru besi ne bre won ne ba oni access woni baby a ne ba wo eno na ye wo de ba na me kire se akola no oba e no na ne so ono ka kire me se afa ne ndi moko onde ti me ko e na benku na odi no osua to osua no na me so e dan chese no me yefu yam ya na modu nkwania ya me didi a na me yefu yam ya na sadam de me ko hospital me twa na anye ntune ko hospital no wo mother child wo kasua tumi ko na wo de ko lab bo hwe ne wo se wanya osa send papa e ka kire o se akra ni develop osa enti oni mokoni anka wanya osa sade a na doctor no so ka cham say nipa ko a wo hwe no ayi won hwe na didim ye on hwe na didim doctor no e ka sa kire ka kire say aya on hwe na didim ye enti na wo makwa nda kwa ma na wo ma 2 weeks ni we bue bre yi de baba obeswen be ye 1 week no do 1 week no de abrem the time of phrase say abafam so ko bi mpo chow akola no sa osa na wo kan na o ta akola no wan yi osa no sa osa na enko e nti afani yefun ye ne yawo no na me ko hospital no was wanya osa nti me hwe ne kakra na me fa ne mbro te no ho ana wusu hani April na akra no ko January February April May June July August September busumi num eno na akra da so ho a wo hwe ni sister tese me hwe no o hwe no papa no wo access if it's April na wo say doctor say wo nana na nya wo senti wo hwe no brai wa frɛ ne be ya kasada e wo ho mama sa ase me pese e be bi mu na brai me frɛ na ne so be wo ye nipa adan woni wa ba wo na obe umma ne kwan so obe hwe ne ba me ma ne kwan sen from April mara yi wa hwe ne ba na so hwe no awen from April april wa hunu ne ba ohun na just bra ne mami anti ase ese enti me so say be hwe na say okru ya abufra debut no me ne so ate enti wa anya woni right bia sa wo beji na free ne papa nsem ade a wo ye no dabai na ka de be ma no me de mama this man say me de be ma no dabai mami wa samu nya de ba bia se wo fom so tum na fa ne ba ma no mami me ne ba mama no me adenti no wasesa akra ni din me sesa ni din say akra ni din dia ye we paper no we Debbie, where do you say Julian at Temo Graham and some Mammy Neddy? The I know was a sacranidine. Mofantoso, where there's some Mammy dinner also. Now the end was a sacredi. Obias the son did you. Chelsea, Yana was we. Now, can you say? Chelsea lost. And one way you know, dear, to us, me.
na wan na di edu ni so asam de see no me ba na papa of me bra iba ho na so afa sa ta na kola no madam mami ka say na wontie me de na gu atan na ne e de na ebu atasem na wo ka no na so me ka ensa mrapia so wo do obi ba ko adwane from April wo ni bani mu da wa betra se court bua se won tra ne papa ho no me de akwama bra ya di so e di nsese ye ne so wo so wase wo yale nti wo cha no busumi num o hu ni bada ya na sese mami samufra ya me sese nchirawo me so me de na so me bua me ba ti se ma to na achana wona wo ka o wona na wa wo na wo ka o wona wo se me ye moso wona to na wo ka abufra ade me ba say last one me dia abufra ku en afa wa nya osa enti me ye ne den na ne papa no se wonim obo wa mane ye me to anya ne den obo wa mane ye sa e tu fa kra ne mane papa me fa ne ma me na bran me na pa kra ne me pa cha wo de mo ma piwa kentrase ne ye hwe Asemeni. Eya asembeni mami. Na bofra. Wudi for bebia. Wo pa fa ko bebia. Asema court wabua. Shiraji abua. Fani bama no. Wodi na man obedi akwama. From June. From April. Na bofra de bia ba no wa ye basaya. No bi ye ndai. Opepa no wa ye basa. Eye kasa. Na woni wasi betrase. Oh, bi a Chelsea. Ne so te. Meka. E je so di dwane. Me ni dwan ko he. Me pa cha o. IBJ. Mama DJ Black imlem. You better go to the police station and they be better. Son of a cha, they be better. Swami police station. Where you kidnapping, say Wafa Unana from April. Ne papa ni access. Wabra court to a bua. Sa Okodia Kwama, Omra, Wodiso. No other transfer crown Babano Yalinti. Would you crown a Johnny? Dr. Mensa, Kasa, move DJ Black in my end. DJ Black, police, you better go to police station. And now what do you get back on that? Yo, be tetreta frudiana corner. Mammy, you're told ye, putting up a train. Yo, ya chia, Obibiala, or her some pa, Jumedia. There will be a day, and she free Dr. Mensa Herbal Clinic. Ya de boa fi ya chdo kwan ya be fa so na ya boa ma on so wapomu den awie mudi nyame animu ni omo a omo nimu Dr. Mensa ho asem ni se e ba na pomuden hye ene apomuden kase mudi a ene na chese ye wo animu yie pa eni kasem ne se bibi ha na wo ba bi ado ani be kira ya na wa ba mu maka ho asem se koba se yale edi unya ehunuhuna wo na se koba se bibi hunuhuna wo saa kwan no so na do wani kire Dr. Mensa so ye ya emwa opi mesrew ye de number na etu dwa twere ne 10 ye delivery service nti ba bia wo bia no ubetimi afre ye na ye de adura wo hia na ye de abrel number ye didi dwuma de edi kan 0244 92 1269 0244 921269 and at the toss me 027 11 73551 027 11 73551 and it was 0532 928095 ahoma we wo pusu woni Dr. Mensa Herbal Clinic fo bedi nkomo na de ehia wo bia na yaboa wo na dwuma amedie ya pomodin dwumadie e na medie enso ani kasem ne se nyame sa de ba ku bia be ka me ho secret e wo mu nyina ne se ekoba se obi a wo bie wonumu a enka e wo wonumu enum kankan yale fon maka ho asem halitosis yale ewe egu ni panimu ase papa se ekoba se wo bie wonumu na edomu dwane a Dr. Mensa wo na duru de men sesi me bu ka kire opi enye pifa o frɛ ne e betimi aboa wo ama yale e tisa no ye yi ne ho ama won so wafa ho adi bio se nyame kye wo ba ana japade e tisa na wo ba no wahwe na me na duru mpempen so obi na afia akwara na tie sikwan foforo so aboa no wa amoa na e japade e tisa no be bot se de wo ka ye amuni se wo ye japade na e japade ni firi won se ya pa ti se de wa wo ba na kwala no all divert free kwan a wo pese wo fa so no e don so ya were hosem eri se wo num no bone wa nom ama
the adro no agye se mpani metie ba mu dia ene na che se ya ye ka no enso ani kasam ne se Dr. Mensa Herbal Clinic fo betimi aboa wo de hye no ama wagyae no bone ne nom enya de a ye gidigidi maka ho asem na mesa aka bio fi se emma wo enafom sa wo ba ma wo ba no watete na me na nyina drum pempen so na nya betebete na wo ba na te asiko anfoforo so no ya de ha dwen yie ena mo amabrabo nso aye bibi e wo ho ye kase bibi aye bibi e wo ho a ade na asese me manager ba ko me bisa na question bi wo na ye ko ba bi na wo say doctor memfa ha say anasa memfa na me say ade nde ase left here ni nyina nso ye wo left ne wo right enti sa wo ba na brabo ase wo nso abrabo edi tinsh agi chinhia ase wo mfa ha opemo enko o san a hwe chiri kwa na betimi aboa wo nim obi frɛ me say Dr. Mensa na wo hu mo adwuma na dabi menye hu mo adwuma me de ene se ahaban bi ena ya kyerɛ me se obi abrabo sasa bedi na kyira sa ahaban we de wodwale a yifiri ho na me ma testify ahunu se ampaye sa na tie enu nti domo amede abo omo no so ye bebrebe especially omo wa brochire wahini ni obi wo no ma wakotena brochire mfie pi nyama nyina e basa eno ma nyina e basa obi koda no ya nyame adom so wa be fie abaji asase wo so akotena wo mfie aduase ni ohun se bibi na e ha o da bia me ko wo mo agi akyinye pi no wo be me pi ekugya o me na me yakyinjifo chen wo enu nti so wakotena ho ache wabrabo no utimu se opem wa enko a hwe Dr. Mensa chiri kwaye ya wa haban bi efe ne saseduro udi dwale a etimi boa o ma wo ho ntansa efiri ho na wade wo ho no afi obonse bibia wo ye bia na ekọ nanim obi akotena brochira chenkrata akora wo nya bi adanu ya na obi bo so wanya bi adentra no ma nyame adom so wadwale no eyi no ho bibia efiri ho no ma na anim da ho na nya kumase ya na ye wo na panin kase bi si ablante bi wahwe na anim din wase wo se me criminal bum no wadwane enti domo a na di na chi no wa enti mi anfa criminal nsusu obi a ya na eye wo no sa na ya ye wo su no oban se menye yi na no nso nyame amo sa o enti se wa anfa haban bi ante wo ho a edo sa na edo akowum asase so sa na ye ko no o achine be yi o nya hwe ye achine edo sa bo so wanyin na otama so na wo kwa no enti number na ede ma wo no wo frɛ number no a Dr. Mensa me ha opa ni na untimi ma na ye de adoni bi na ye de asendo na ya boa we asem tie ene ye wo yale ahodo a da no na me book bi health encyclopedia na yale bi wo no mo a unti di kora da enso wo ho ohini ni nansa yale a ye ni ti e wo wi ase we se mu no enuane a ye die ene sebe chemicals a etu atose no eno na ama yale na do so a eno nti ama edom bebrebe yale di wo munya no mesra o ye de number na isa atodwa biu baby a wo bia ma Dr. Mensa number nye wajapade de ntra me kasa me wi a me chirechire mu number e di djuma no me se ya hodo me ensa de di kan ye WhatsApp number 0244 921269 0244 921269 ena de toso menu ye 027 11 73551 027 11 73551 ya 0532 928095 ya chiri kwan wo kumasi kotwi ya ni Guinness depot no di hwani mu enti wo de wani chire mu osofo la asemesre mu ebo mi kokotwi Dr. Mensa Clinic ho no mo wo mo se de kai nesi wo no wo fo ya wo si Guinness depot ho na wo bisa ene de me soundboard no hini ni yatu no ko fijobu ye kwantu watu no enti wudru ha bisa obisa fo ho won to kwan da bi enti won be cho Dr. Mensa ho de say de go hoyi ko papa na ya de obeboa ma so wafa ho adi sa na ofa kai o tag junction a kase me kokotwi won be chira okotwi kai no afro obetimi afa bi wo pampas obetimi afa bi wo G runabout kajetia inside baby a ofiri bo ase na eba ka kire driver na say driver me ko Dr. Mensa de na hotedin de Dr. Wonder no me ko no ho obesi ukotwi Guinness depot ho na so aba bejwa yalesa
enkana pumpuni manta mu no ye wo Medina Zongo Junction me amadan fo akompre ko Canada Japan na bro san na se e wo Medina Zongo Junction e ho e na ye wo a ye di edwuma enti obia wo tema Kaswa Accra Central anasa wo Buri side ho no mo kofodu yafo nyina munyi bum na momra Medina na fe momra medjima yalesa na ayalesa mu pa de what the doctor man says in China so ya mistake akwala ba kon or your friend was I said me a mistake pa o ana make business o ga de was baby elu pre ne de me na mo chidi do doctor me yam hyehye me na nka me nam fo me na me free pa na so de me full elu pre ya na mo wie mu wa ma me yam ahye me pa men yes a mistake ni bi hunu sa de no otimi yo ansa na wodo ho akohye ne nsa na Dr. Mensa de se bana pomudin mu yale mu se ma wale ya che me ne mi kunu ngo ba sa na no ma ne de ebipie Dr. Mensa ni mu a yesom kuku enti wa hini ni doctor kasa ewa ye mfa ntopo nko na de nso wutimi wi a ya sem tie se asempa wo hui tie mawie wo mo nyame pe wo mabo wo mo nyina te Dr. Mensa nka ombeba enti me de number ni betu dwa biu mi ana fi ma sorry 0244 921269 0244 921269 and 027 1173551 the chat to 0532 928095 that's ene ye be say yada say madam Ewurame ade ebe bua wo pa se ede ne be basa kola hunu ne papa na wo dwane akola hu so te se de papa ne be kye no wo beku no brahi na ka fiti epuru yesi emfa kola mawo ena be ma no de akola na dwane from epuru to satam kagana ye penachi na kunu se wo de akola dwane ka be ma ene ye ka se akola ne ntena wo onko di akwa ma woni papa ho na bra di akola na tu kwan from April to by every this time and the hu na ke baka se wiase e be sei mami me o yawo no me tibi man me mami wie me mami odi me abayo ba ko pe na oni me ho agrokora eti yete o pe ni bi mam ti kayenti ase so oni bra yi mo be ye na wa hunu mabo na watse wo ya oni bia ma na nkakola no wadi mu ntem kopim so obanyim wo kana onti ase wo ni so ni right sa wo de ne ko wona na no tie wona mame nkasa why say ya wa una ga wanye wo pa bre upa wona na no mani nsu ha na grada anwudwa bre yi na sene mu ba wona de be ko eno anti no wono sebe ya wo baby awa wo benya asumdwe sa wona na ne ho atono no kasa kire wona na no se ne papa nie na won fa na ade enko na bla ye ne nkasa se akoda no Chelsea wo fra busuam wo ya dian ne nana ne ho won to me ntiri firi wo da to anu so anti ase na so nya kwan hwa wona na ne bi mama nyesi ya jimi ya beka bi ya kire ne pa won to me listen yesi maami ba ho dey bi so obehwe ne nanan wo to akra ne pum so papa de tu kwan so na wo boa adai na de mo ye no mo ya akola no bunsam kra o sabi kokochia manu susubuna so kokochia se ya nhwe ye na akola no kukura gbade na mbe mumi eru se majimani so tidi na maami ba ya wo to akra pum se wo papa de tu kwan e bo acha nya kra wo de ye nya kra ya nyini boa me bo acha de tini me wo ho ana oso be shakra wan frame bibia antina na to be na no aje kwaje me kwacho na me papa epra na papa epra nti oso kwa kwaje duro nti okon de akra no koye nti me da hwa na bi otifi o e be ka se obi bo opru bo na mada me kwahwa ono or the police ene ba ho na me say o the police aba say na den na ekoso yi abofa no mu fi abaifo ni ho ana me bie abaifo bi baba wuram kra na fa ana me bie me dem wo ochichincha me da kra hye me dem me bie me room a umnya police ni no ewura dem ko hwe wo abofa ni ho na me frɛ me papa of phone to last speaker na kra na we
na ɔne me papa ɔmkɔgye duro no opra ti no ɔmkɔgye duro ɔno ɔba so amfrɛ me kɔla no odi akyire kɔyɛ de no ɔno de efie obi ani hɔ me bɔkyɛ na bi na mada nti no ɔne nkyɛn ɔno ɔde no kɔɔyɛ saa na ɛteɛ na kɔla ba ko ni sabodu ya ba asɛm a maame kan ɔboa sɛ me ntimi hwɛ me ba menka beebi ankyerɛ sɛ me ntimi hwɛ me ba dama na meka kyerɛ me ka so ntumi hwɛ ba ɛnyɛ wɔn ase me ma frɔ sɛ me ntimi hwɛ me ba wɔ se wɔn ka sɛ ɔso wɔn hwɛ akora ne yie dabi begin ɔse me ntimi hwɛ me ba me frɛ ka kyɛn sɛ ɔse me frɛ ne ka kyɛn sɛ me ntimi hwɛ me ba woyam nanka on pay duane me frɛ ɔse me frɛ ka kyɛn sɛ me ntimi hwɛ me ba yɛ sana kai ɔka nsisi e sɛ me ntimi hwɛ me ba ɔse wɔn hwɛ akora ne yie me bɔkyɛ ɔka ɔno na ɔsa ka ɔno ka ɔno aha ɔka ɔno ana asa so manka nkyɛw sɛ me da kwan ba betra nkyɛn tama at time no do sɛ me bɛgye me ba no ana me frɛ o sɛ yɛnhyia ofosu da fa kwan no ɛhyia me ana wo si yo enti me ba ofosu Wednesday ɛbɛtwɛn no frɛ na phone off up to now the phone off since day no on frɛ me da sister Rama sister Kosu ana nyame cha de me bɔkyɛ me ka asɛm yɛn bɔkɔ na ɛfa bi so no wafum bebre akwa no eba me nkyɛn no yi no de me pesa abayi losin ne ti ase ne sɛ losin wo so twu mu ta wo to me nche chance free nana no maintain ho sama nana ti ase no ɛno de aya ne nana maintain ne baba me bɔkyɛ ɛno tina me ti ase sɛ akwa ko ni holidays on nkyɛn no ko ne nana ho na wo ti ase nti happy birthday bo yi fa me call obuwa o fa me call akwa ko ni nkyɛn me frɛ na onfa first na akwa no ni nkyɛn no mitimi sani iska 3 days my friend 3 days masin fa da me akwa ba ko ma akwa akwa beginning na no matwema soa 10 me de minim me do twema so sɛn akwa me de akwa no kwa brochi ana obi tia me na so ni ku ne be fa na ni ku kwa fa na kwa brochi ana obi tia me na so ana me boa ana o tia me na so ana me de ko human rights ana human rights e ka say abofa na entra on chain for 1 year after 1 year the vacation be omra me chain within 1 year and then after 1 year na kwa be tra me chain sanse na me ko ye wafa akra ma me hu an so de me ko court anu na anu de wa kire mu anu na kokko sa akra ni din ban hu se wasesa akra ni din no Chelsea edu na wa na chi sese kasegu ade ni na so no eye me ba ne papa na o wa ma no na ofre break ka say one frame me on frame da no wa frame no frame don't frame odidi matem first day of frame odidi matem no ma kwase sanity first day of frame akwa ne won kwa no atu ni din dada me yele ya tu ni din kwa san ye wa akola no ya tu ni din asan ye wa akola no ye den na eduri be da ni din aha na me be kirem into ofre break you know ka say o Ernest anya le kure our friend say akola no won tu di ye kombra ya aka na mambe won wa wo tu bedi no bi san say won tu wo ba no won ba tu ni di na break ka kire me kun say edin tu ye nkwase asem edin tu ye ko da be kun ka kire say wo say edin tu ye nkwase asem na ne woni na wo se na wo ye nkwase afere wo ehun me da woni me obi se be tu bedin na o se edin tu ye nkwase asem we enti na ho me say de ma me say na mo fie mo ntu ne ma me ka say won fie gba ni papa fie won tu din tenu na yantu de na friend Chelsea esi yantu de din na edu ne eti o ka say edin tu na Chelsea no ade ma no Chelsea no ade ma o say yantu ni din wan de Chelsea ma no Chelsea man to blay na no na o ano yantu me ba Marcus kan kule o ko asole eye me wan abofra won nche no abofra say so oyare a so bolo ana de ma no so bolo mi ode ma akola no ana me friend ma no ka chen say mesrew enfa so bolo ma awofa no obema ni bi cross hospital and the last time me da awofa no koi now still no complaining stomach look at that Mr. Otto edru ma me na me kom na na hwa ka me yemi ya o ma me dru no ma na dru o ti so bolo na de ma no so bolo ana de ma no madam say ne ba o ba ye no ne kura ba mi ba no kura ne say me de ne ba na ba
Lord na de brɛ no me da de abrɛ go home so is the jam problem home so e be kwa ko wie no office so mami me da se so mami se e be kwa ko wie no emele no man nya ne ayi man office tintie ntwa so da bi ya mo boso na ho ne ye nche kora ho de handover na ne me kan se mami wama arehu abadaye no e ba no fi we ni ya wa hwe no ena ma no yes ha ne ma we sei baba na ne me se mami ni se won fa abrantie na lo si wo hu mami mo bo le ba chow abrantie me ba ba ma ko won mami kasa no ya udi no e ne ya mami me ba chow mami falonse ya wo ba mami tie falonse ya wo ba na I friends akwa no so na no edi tem bia akwa loss ya wo ba mo mi ense nyina mo ya ba ko na asundwe emra wate wodi ne ma na akwa akwa no be sa ba ho nya botere mo ya ne ana se wo wo mu susu se bre na akuna na wo ba na na mo system na makum tibidi mo me ko tra ko fi wo do kwa me so ni me ko wanya me ni ma na me haso me wey na na ma me na no si pole na bre mo e mo ya no kure ni me kura sei Meru hu pa. But entiase ne se se ya wa ya mami wa. Odi. O baba wa ba ko pe. Na so ba fu. Ya na nye yize o. Gudi entise. Ya say, ye obi ho kura no a. Let me drive. Okofi 2 years. 2 good years. Odi ya ona ya de ama na transistor codes. Ya ono. So we ne ba no na. O ne nana no so ya de compreni na. Ene on time ne ba ne to ne nana ne bibi me to no. Ene o de ya ono. Enti ya untima me ko akoma to yem na mom. Me nua na si de ma me nka bibi mfa ngire wo. Untimi nti akra ne fi na. Dabi anokra de. E na sa de wusi kasa ne ogwa kuku. Ano de abeboa. Sabe mami ono so ahwere na ade. Ana nipa kra na duru ma bi asante ama mremu ne niam bi yetimi kasa wa me fa no a yetimi kasa asem ne bi wo ho ba ya nya kra na asabio maame ni firi mu no wa san gwamoja foforo wo fie na abofra ni ntinya bia wo betene maame ntam atete da bi enti mesre tuwa wo ba wu de oye wa kra na mo ko so de maame ne ya no kra awre ho e mobo e ye ntem bebrebe wa wale foforo wa internet awale enti ye nua kan se eno de fa honest mesre na mesre se wo so ye brafom baby mame ko akoma to yem ti dia my lady dia mesre me nua ns ne se brafom ko sabe mame no eniema bebre ha adwene enti abofra no se kura na ya keka yi my lady abofra no yare o se o se ye oho yi eno so kura so hiya se honest wo hwe ho asem na wo ye de wo kan because abofra o yale ya mukuro de aduru ma bi ya na ha adwene enti mesre ese na didi onse nkola ye yo na woni di but ese wo gina no so emani didi ebi na me sa mama me no so hu ho ya wo se lawsin ni akwala ne tie no hwan na one ne te hwan na no aduane ma ne di ensam na koye bebre ba ma lady ma me fa ma si bebre nka ne papa mu pa ri enu no enti ase ya adwuma ka ese ma me no tumi makola ne duru ba bi ono ahunu ne ho ne ma bi na ka ne papa ne so ka ho o ne nyina ya hye no na ka papa na te ne kola ne enti ase no emma no e na mama me ne se ne me ntina wo na me nana ne so me hwere me timi ne me ma de be ko na so eno so emra etsia and why mistake but oh ya bu fe ne makometu me de manuosi the last picture me kwai me wa me stop me stand me wa me stop it to so ni ba mra ns me stop ma pa me huachi the frequency baby ne ko school but sorry afront brafo wey squad ne ko wodum kwa twa bu from bro chira about today okay how are you na ka mfanya o te brafo bi o ba ni nyina ne papa ne papa sem ta dan me ko asra me ko bi me pa wo chew wo do wo fia ne wo fia na wo fa men kasa anaso de teacher bi kura ma no na bra yi ka cham say ka brofo chira wo no de tweet ya yo hwe na so bi bom ka cham eh nya hwe na ya brofo de language nse no po tete am no ko twe o se bra me pacho me ko hadasa travel services was we win America lottery 2020 yen ko pen number na chira kwan oba hu hihye na phone no de yen ko na woni taw ko ye dwuma ko 714368 midima for se wani ama ene fa on se bo watch ne so Dr. Tab hihye na chira kwan
doctor ho na yade bia obehwe amboa papa 0244-774-282 Spanish 3 power Spanish anti-aging unasi atata ene de no ne yenom Sadana Spanish na garlic no de esisi ni pa unya ponche etu kopeso Spanish edru no na bebo yi pa tomato mix didi ye ma mene mo mo ye ye nya no artificial tomato 0203-403-400 EP original brand t-shirt plain ye ko pe bia she ye de bi ko pu adnase opo ho ka ho na benya singlet benya white black blue yellow red bibia come plaza Posa travel and tour building original the potential Metro Mass Hospital Nwachi Chronom Yebendus Petroleum Station 0243-510-138 grow fine no madro yi ne grow fine na onu madro ye ebesiesie o ye mo moja ye fa moja nsi so untum mo da bibia be kama na wo ya de no no wa ya le sa no ebeko bro 596-532 yabeko Canada meko express group and opera bidwe me wie ya meko di lunch wo UK ye ko express group on fa enko dawu yi doctor me penasa mo say wa be dodo e fa jimi so yade bia fa ko na doctor dawu emo na wo 360 0241-244-012 odi problem tell na bra malady wadawroma ye mami ade a wo ye mementi ase wa na wo pe wo de na wo de yesa ade a wo ye no enko bukum mami kan kura je mami nua ba no ebe ye jai na yidi na hwe se papa idi ne ba hwe ekwanya akoso e wa akura no ne papa ntem no se ye me pa kan fa me ba ne ma obi da ubewu aso wo kon fa kan fa ba ne ma da but who ye bad time the sie na si obi su na di ne mu sogu ubani mu no wo ye na no so ka one ne ko ro da so a ene so ka ba dai mama pa chaw se oba no wangu ene owu ya ka so ka ba dai wo bra form ye di ne fe ne die ma wase no wa ye wa dom mama unana fa ne die ma no fa fo frɛ no emfa kwa ne nwane uni tumi ana kwa so no ye wia na ye ko ele di ho no mu a so akwani safan chane se ni papa niye di obi ka kire no de wo ka kire no etotwa apa ebi si da ye be video so bi si da madam ade wo ye no min ka jo se mi ma mi nwa ba no usunti wonya mobo wo ne wo ye sadena ma sa ne wesi abrante de na chese wo da akore wo nhwe ne ba anase wo timma na gari ni wo sa ye gi shobolo di makora enam na di shobolo eni me bi won ma mo me ye nkore sa wo ye ba ta woni ate wo ho ofe wo ba esi na wo su kwafo ne ma mi no toto okay se wo ba na anwo ade na be ye tu wa ma wo ba abrante so mo na mo na wo frɛ no je wo ba me pa chewo ma me tete no na wo nya yire a na wo ba be ja koda no na wo kasa se wo cha abrante wo ya ma me wo wo ni mo wo ase ade obeye wo nya wo su ti fo ba ni nko ani akware nkasa nsa na odi akware maladi wasa akware adwene wasa na adwene ani oni ni nkasa ani maladi oni ni nkasa bakatsa chane na mama chakwa yi ohuni papa asa wokom ade na yesa ma wrehu semsi ade na so ma wrehu bra be transit di for ma bla in transit nyenka bibi nche no mo fa kwara na me presentation man papa eye better sakola no obehu se ni papa ni ne ho wo so no ka bibi kire no se chesi wo papa wo nana wo papa wonkum na ye nyina fi ya ni akire ye hu se de akola itie be twa no picture bo so me mienu achi boy we on san fa kwara ne mra ne ye hwe sakura no so atia sister ye nyina be de wa cha twema so age akola no ya ma ne nkowu eni anu so de akrokro bebre wo besei mama krokro oba mama krokro no now ya baba en ba ne yatruwo mo ka metim baba ko na so baba me tru no hwe wade an wo ye na baba me kaka be bo jai na wo de wo ye no na ne ba wo besu jai me pa cho piwak
3p garlic mixture no dia be dwama so nsa no na tie tititi stress a show so we fra ekutu ye wo there for her dream Chelsea o papa ni wase ofro bi akọ Chelsea bla me ho bra oh abai wa fe bra mami oh ja why you crying why they what I don't know who's no how Ade ba ko mama kus ba ade ho ko daddy on your shi what ko daddy ho a o makwan na mama kus nso abefa ate me a me ba befa do akọ grandma ate Chese grandma esu ate koyo da o papa ate o de ko papa nchire keke ate Chese Chelsea, don't do that, okay? Baba foul. Bra, tie, ma cause mienka, Ernest. Yes, please. Yen fa some from so na aba. Sa hihye ye dada na be ye adwuma. Akra ne makwan a, fa ne koma ne nana. But you see na akra no, na dwen ne stable, ndi cha kakra. Kakra nsan. Said you hu a no hu so. Nti kakra nsan na otimi akona na nche. Na nana nso ka so be hwe ne so ba otimi fi kwan yo. Ani de bia oba otimi ba kwa ma me kwa no aduane ma ne di. Oh, otimi ba de bia oba me si ne kwan da. There's no single day I'm seeing kwan so oba hwe akola no. Oba bia ohun simple. Oni di nkomo bibia. This na name for mind. As me president. Dia mo ye na be ifo be kwa akura ya magimani so. Ada o se yenko he. Enhihye no. David tie enhihye ne de. Sis ma ko so buso. Enti ni nyina se ye ne boyi be kasa. Se won ti maami ya oni bi ma no. But sai ne baba akopa hwere. En was na ni monyama ba na baayoa. Enti won ti ase na maami nso nya akwanya won na na bra bom. Eno wan yesre wai. Akwanya de o akwanya so wetin ma hwe abofra no. For the meantime. Because me kwa me so to say toy. Abranti. Me kwa. Ahwe manim. Hey, obi a timi no aduane ma odi na e na me hwe wanim. Me no aduane ma odi. Me ma unsuo. Me suo esi hompo. Ebesi wa. Nti me no aduane ma odi da. Marcus, me no aduane ma odi da. Me was a question. Ba no aduane ma odi da. Nti e na also untimi be hwe abofra no. Oba be hwe abofra de bia. De bia oba be hwe abofra no. Ya mesre ne se enipa yanko no ho. Me nko no ho. Busa no beginning na me ne nko. Atenti ase no no ene me nya adwuma. Waye tie o se ne se ma ko se de niam fidu nkwa oba ne papa o mfa ma no adenti na wo yesa boa cha oboa ay pollute no mo pollute akala no so asem na waka cha abofra no me de ne kwa na wo su se onko wo videos wa me de kwanya na abofra no su wo videos nya wo phone so several times ne kwa no su me de ne kwa na na wa no su ade akona na wa ne ninje handing over fane mane papa ne ninje Chelsea what pictures are any videos I've never free we are all happy in ya jide bia dunkwafonya di dance say Chelsea there ohumia papa we ninji so na krokro ne doso on se na titi akola no wa hye ne teto enu na o ka so okwa ne papa na ninji papa obo Osho cray. Se batiti me pacho why Ahmed Apple World. What the iPhone can phone papa S5 phone papa Techno glass protector Samsung back glass iPhone any hu ne nyina charger bibia ubenya me pacho 0549 020 032 ya watachi my tailor lane one ye wo kama where ye Boris B ya winampa ne proudly efie akoko dia mlade dia tin me pacho benya bia two party engagement iPhone any a year me pacho ye fanko BBC chicken 53 where ye Grace Gifts ano ne o say ya school junction na odia bam ne vagina steam no there been fancy wo any friend in fish ye hia no ho dadie bia be ma o take la phone eno de vagina steam be kama Grace Gift 0543 0320 032 a bishop apempra de
deɛ da yɛnsa deɛ da yɛ kom deɛ deɛ hyɛ yɛsom deɛ sisi mu ne yɛ nan mesrɛ wo koto bitɔ na ɛfo ɛyɛ gold ana silver a bishop kangen yɛnum nsuo na num nsuo yie ɛyɛ kangen akala drink water ɛno deɛ abowie akoma bɛyɛ adwuma ɛkɔ kama na mogya ne bɛtia furusane koto bitɔ na ne so about route nkwanta ɛhɔ ne yɛwɔ 0241 449 191 nyame somafo yawo ono da sumdwe ntonto som no ano papa yi wo so wo ba be sanyarewa canceling be koso out of vantage walk no be koso abre junction culture center o se canceling no frase eye 3rd to 8th October Kumasi Culture Center wow papa wow faith mo particularly eno nketua kope bi fe bu seche manase woni fra ente shewa yade kawo to dem usisi achia ye fru na say yenko mama junction ona 0244 583 859 golden deal ye abamodi for papa December me chebebre misi washimu emu na ebie ebeka twom emu na say ebeye kama yeni a yebeti ehua 98 golden deal family 3 and cry to FDA4 ya jatum say ye Chelsea I don't know Marco say any day Chelsea and the formula line is 0541931931 0548931931 mumla o mane so na na de Chelsea me ne ba ko dem de ya ya ne di hello no papa yentie o dazo de ogubraiva o na me kase papa ne ma me na ba be kaneti me de to na no ho de papa me me de ma dwen ya me say pollution bi en go ko me hu bi tin da bi ameti e me ma no do na ye nyani hwem kula no e no kure oba problem obedi wo ko ti ase a no ni ku ti ana o den kura no ko ma pa ma na obi ti akona nkura no wa ifia e foto but on rest ana no momenti so di okedi abema no tumi hwa kula ni si embra na o kase etie na no ye na ne su ni nya kwa nke ye na ne mra no na ma akura no nko school ma no ye tumi na ne no why Ghana mla nyo na abedane na maye pa chew court na egbua hello 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 mami udi yentie o hello yeti unka o kasa hello unse adie we atumi na be men nyanga je bi atumi yo nyanga san kom asono yo mi wasibu wa me ne ba aba yawo 13 years se me fra kwada na wo so akwa ne se wa ha ne me so no ne ya twa akwa no etiama enesa kwa be temanyi kwampo na me mani ska kwampa akwa ne nye etienso bo ma na sa o se onu mo ban kwo anazo de ya nko kakra bi no mo kasam aso kwantim akwa hu papa sa papa ne kakai yenya sa na akwa no be wiase a yo ba na bagakra na ma na bagakra na ma eni diaba hello mami udi yentie o me pa cho osompa ai me pa cho mo som na me pese me kakakra kabi why Chelsea asem no yentie o mami me pa cho me stress be ma no anka onfa yesre me se onhu mami ne mobo na ko ma akola ne ko mami ne ko na mami ne ntiti no na mu abre ne abre nyina na no na sister asem ina from April mami di akola iko ebe ihu ne da eno na ama play said there be ene wo gene ba no yes let me tell you the mami na ye bia on oh ya hwan me pa cha wo kasa te sesite wo kaswe Ellen be free fumosa yate ya dase hello bra udi yentie o yeah good afternoon me pa cha we kese free keep cool yentie o friend me yawo Pacho mame wonya de kana wonti o montemtrema wo kan amakuye abam nti ama aso hu na na aso ni nti so onye se kuye bama nti asibe ye djuma ama nana ya orusin wotuma ko ne nana ho ama aso no so hia na wotuma ka akatra na ama sunji abam montem ne dama se wode basa ye anade kuye nima afani dachi
no more how the teacher Africa Saban so called no why and the now home can listen the papa and see one ma omun can go to shop and know your career. Now yet the ma or the piano. One funny near Grocro kitchen so. Hello. Pacho D and you. Me pacha your friend Linda because I feel for Kenya. Yent you. Where do you me pacha mama? Na me sila upani we do my power. Men sata me say you can we dia the dia me so ka me sila say. E ka mo ne be ma na nhihye. E ma mlama wo say. E ka pani nya be 6 years 7 years to ma me nhihye na ka be na tinya kwati akasa ta mo na die. Kan ni na be ya dwuma na so de akola ne ko ya. Be ma ni nya access no. Eno na asem mama ko so asem o 5 months be ma hunu ne bada oni access a obefre ne ba na wo ka se ne yensa ma ne kwa a ompene eno na akwa asem ya ma me na anye de ye ma me ne wa anye de ye wo sa e wo no ma ai ti ano na ama na ye den no wo kura asen ka nka wo ompene ka wo na ka wo ompene hello ma efom sina aba ena me say enfum so de abantika wo anka wo bepene se de akola hwim 5 months we nya access ne de na ba ne so nsan fa ne kwa wo mpene hello yeah good afternoon una uchato me president ma miss media kakra me o kan e be ma no mo de na ma no e ma ne yeso ko ware oba foforo na oba no so ba be sha akola na no so the tia kola no na the moment na no kokole nko ya nyina bebam be ma no so the moment obeka free na no so say ma brewo no on kan ni na no fa akola no nkoma ni na no hwe no because ma me no hwe akola na da no kuma so ai na de ba ko ya ko bi so afọ ya de asi ya ko